Babang? Okay. Aduh, aku juga cocok mau 3D-spil sen tiga sorti. Outlast. Spillia si damat yang saya terusyo. Revirta da som kommer snabbt. Naman niya sak spillia si ngaksatin niya sa kaso sa pingisan. Left. Sikit. Qamasan ni control ikong ni kongro po. Dawa control ikong sinang kasam sekut. Dawa spilling tadi ni anak tu siaso kang ausok si spill pa. Kana bisa kang na luseng nila. Namutara. Spiliasi Ambunasi sudah some scare no come back. Never mind, susah. Kanachi. Singisakan kita nga kama ng butungan o asan na. Kagisira katamang basan na. Ba? Timba. Singisakay wakka siya toksin na wah. Ano ba? Ang naro. May office kang gamit. Dawa kakisara sakson di goku. Cukup. Easy peasy, squishy peasy. Alay. Only one way out. Only one way. Okay. How do you know you're not a patient? Tokat sa pungalak, kita sa pong. Damang oh, spilling saksak sinus sa waka.
Ingaraan mo cactus siya, siyong kamasan. Choksin daw nga. Unasok ko. Sok sa mukhang na yung nakso. Enak, inatkan yo rika. Kanina kay Kana yung gira. Natong nasusus pilih mati sambil. Terusuk. Okay. No. Ay, satu waktu kan. Dawa ka nung taksok takpat ki. Ya. Awak pun dasi mo masukuyos suang mo. Hello there, Maddie. Mitak pa siya naksungas. Ay. Hawak po matasong pilim. Max na sa una. You're in? Yes, I'm supposed to tell you. The key to the house of God is in the theater, behind the light. In the theater, behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card. Okay? Hey! Joker! I need your help. Where are you? Yes, coming! I'm coming! Ki der mippa.
Jumping zone. Cubit muna. Gawang oh. Matuksa asa kaya kaswa totoo yung naka. Ako di siya narusun din ako pa. Tidak kaya no? Jump. Alay. Server side. Bill Carver vì ako tanong na niya pa. Ang kaswa wachak. Aksida ko mamakamis siya. Soalnya adam tong siya. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha, subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The films are real. There was no alteration to the footage at all, no trickery? None. In June of 1943, you recorded 3 instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors? Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage, and English words are insufficient. More than hope. The human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed... The proximity to death, to overwhelming madness. Only a test subject. Sa tuang sakpasuya sa kaya na dumiso ang tuang ning ka. Who had witnessed enough horror was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No, Do you think that they contacted something supernatural? nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? Okay, yakap po yun. Ano sa akin? Tukunin ko. Push. Hoy?
Tama nga oh. Saktin na kaya mo, Kashin. You have to find Vernicky. Only way. Okay. You're the boss, not me. Tunggu kanan. Ini na. Cukup. Sana rin bisikil. What's up? Thank you. Okay. Nakaksating siya nga ni. Baka no ko na naniyaking ha. Ang spilit malaksa dyan pa. Wala kay masusasyo ang spilit akot at tamat. Tawa ka no na inyakta niya nga. Sa pero nang girasi so na sa pindak to nga. Ayaw na tanda. Makakso kasi may singin nakpakan. sunod ka na ito. Paksisok niya. Dava, tas na kay makayak siya nga. O chimukumon. Chimukumon, siyang masiyumot tama. Ira? Adi! Sasungan yung sunod. Ano mga kaks? Only sing lang ba? Taksi mo nga! Lipato kami! Matursak kayo sa suwa.
Ito naman nakakapisakas. Ay. Tapos yung nakakayuma. Okay. Tama. Kuning sa ama. Hi friend. Susukak to na, spilingit sao. Pacari kaksa kangira. Kuya ko parasin. Pacak po nga baduin na kayo. Hello? 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 Ito ko siya ni Makarak kayo sinak. Susah kayak apa? Aslında susah kayak ya. La la. What? Hello, naked guy. How are you today? Am I ready? You are. We will join the Wall Rider in just a moment. My Job, you alone shall escape the Calvin. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Yung kabinuan na kanuan.
малериарлугунаанеартаалерпоqasit qunnisinaarnuppu isiniarlortumassis tamassipai tullianum takus tullianum naayamaqpara tiatsertaalu allaqtikkumarlu appai